tisi na wak segil kom na vezo se ama sapinin chibai kahin bolove kay min a hile tin thang hokip tuni khwa tisi na wak segil kom na in ki hopi ding ucho hile pu a sei hulun khongsai elais helun ama to chomcha segil kom na in nei diu hintin ama he hile tu le tua Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM ahi mission manager hin ama to chomcha segil khom na in nei diu hintin tuni khwa segil khom na ding topic cho hi le vai chat na ko na so chat na ding MSRLM to kon na to hoti topic mongcha ama to chomcha segil khom na hin nei diu heti chu het sa na ka hin nei hintin tuni khwa hi ama to ihung ki holim na ding hoi emi ho poverty ei lo le vai chat na ko na so chat na ding ti hi ama in a khul to dungzu ya ei lo le resourceable to dungzo ya ei ho hi mi vai chate hi ji wa chu iti I khan to diu ham vai chat na pa na poverty pa na iti hung po do diu ham ti topic mongcha ama to chomcha segil khom ni hin nei diu he ti chu avela het sa na ka hin nei kin hin tin ki pa me salun na phat no ta ti sino te nei pyo ame kyang ka ke pai tuhin tu do nain anilut pai jingutin ke ka question ma sapin cheile MSRLM hi ipiham a hi lo le IPP ato ham adoi atu ipiham ti hi nami pi te adinga ama sapina hilchin nin bor pi thei de ham ke pa me MSRLM hi Manipur State Rural Livelihood Mission ahin Rural Development and Panchayati Raj Government of Manipur in 2015 komacho ana pakdo khat ahin hi Central Government Scheme paimot ta ni tongdenga he kisim do hen he je ni chu DAY NRLM kitito DDUGKY he Ministry of Rural Development Government of India program head by lam penanga chu ihon amin thangma ma job card NRJS jakhot ministry ki banga hen he cha chu job card NRJS scheme khat ta banga chu scheme job ni paimot ta amen heji tong denga chu Manipur government se hepon all India ama state government in agency kisimova heji agency ho chon heji scheme de ne chu ato ahin Manipur ayo heji ke tong denga MSRLM 2015 nam ke se mahin heji chu scheme ni hi to kolan chun atu man chu khat ahin atu man chu vai cha gen thina ke pana so cha ding ti hin khat chun DAY NRLM din dayal Antodaya Yojana National Rural Livelihood Mission hi June 2011 ko ma chu hungki pando Rajasthan mana chu Srimati Sonia Gandhi ana pando ahin he chi hin atu pen che hele nupi ho vai cha nupi ho kumsom lagi na pada chu na ho he group ma sim khoma fan pia training capacity building bola in sung hasana ke pana socha sading te hin khatpa DDUGKY che hele kumsom lagi lagi pana kumsom thumlanga kumsom ilanga chan ho khangdong ta ta upanaw lang nupi naw lang amolo hi entrepreneurship skill hanlang job placement yang le training bola company ho na to na jong jong bola hetia chu posal jong nonga gol hang jong nupi jong vai cha ho do si chu akine honaw sim tu biding ti hi skin de ni tu me ka ke pa akutile MSRLM in atu adoi ei lo le ipi to ham ti chu khoiten nan sein laya chu nan sei dana chu scheme ni noya hung ki pan do hin na chi hi hung ki pat na jong nan sei tain chi aban question igal be masang chun nangin chilaya hi state mission manager na hi na khana chu IPT nan ni lu na na qualification ti ti ham nong dan ho nan sei do thei dem 2010 achun Rural Development Management Hyderabad na North Eastern Council sponsor na noya management kada simin heje kana sim chai achun campus placement na Ministry of Rural Development Government of India young professional age Japan be selo wang achun young professional 11 cha Andhra Pradesh government ke tang homin mi te gama hasar gen thina chu mo chu study ke bolin kum khat thamang heche Andhra Pradesh government to home jawa chun ministry in ekhane sol ke min Meghalaya sol ke min Meghalaya chun tua abolo MSRLS ko staff masapen kana hin ken kachang sia officer pe to ka ke thoba an ki phut do ahin hidi chun Meghalaya na ke to jawa chun kumni tabang ke to jawa chun Manipura kahung kinin ya chu Manipura chun MSRLM chu
kisi phan na thui lawa aput do aki yengin secretary na consultant na ka tongen Manipur government in hiring hija chu MSRLM hung ki put do cha chu ka ja pai ti de la ne chi hi mi tampi gelda na chu MSRLM hi abong khanin NGO na ai lo le NGO ham ati win na chi chung chang hil chin nan bor ki thena ra NGO hi pon na government agency hin ato hi akilo be se ya chu waija gen thina subeding khosonga se group same ding pigari poultry mo se bowling ti phala mi chun ine ba pana chu hi jo chu NGO na to a hi ya chu NGO dan agya jing hin na NGO wang hilo government agency hin na di jo ka sei no me khutile thudo na abanan chi be kitin tu ni chana he to do EPP na nei to bam ti jong hi report nami pitia de ganan pi thei de hi chi adi den ike hona he lamka ma hi chen lamka focus en ke sele India de nga chun scheme chu all India hin alin be sen se da je kitin manipura ne khat to lamka contest ane kha selen economy na 2015 na aketo pan wanga chun 2016 na hinan ke tong panin heje chen Tenopal district to Infal East district chen na ke tongin heje chen amban ban ke chalin lamka he kumthum kumli bo hin ra yang kilo ni tun jong block phabe pe kilo nai pon hi tu chan ga ke to do la he thi tam pim jong le khaline ga selen self help group he Manipur en sang som le sang ni awatan ke sim do group sang som le sang ni ami singai le chan la khala sang som thum tabang chu mi group ma ke sim do ale sum la pai lang pangai yang chun fan lang pang tam pi ki pirotan hang krol so krol zakhat wali mi pi te adinga direct benefit he akibirotan bank loan bang hi ga gela hele Manipura banga hi state ne cha he banga chun ke ho department na satan pan ki lan self help group sang som ta bang hin bank loan amwa asoma ju siminga len krol zale som alang kilotan na VLF SAG chung han VLF am kenen VLF jang hi tu hin VLF jang tampi kene yin Manipura hin VLF hi zanga sang khat baltan sang khat lang he baltan ale chochan pura hung len chochan pura hin tu chan ge hin than lon mol nuam swang do wangai ren stilo chochan pura pher zo len adang si se kilo tan e cha hin self group hi sang le zani taba ke sim do tan register na lo pum pum sang le thum ho hung hiding hen VLF hi tu chan gya hi agesim do hi le za le som nga lang VLF kisim do hi tu chan gya hi chochan pura hen zakhat le som thum la khat lang kisim do tan na VLF SAG chunga VLF na sumle pai hin department ke pana staff ho tolop ai lo male kedar ho honorarium ai lo male thildang dang chu mi gel chi koi ta ri tin direct SAG hon sum amu account na mi thildang mo ke manglo amu danga age BCS yang hi tu chan gya hi department in HCF mo ke pe ko som na ko ta bang ta na he chu I ma cha danga ke tong khalawa direct amu danga ke ba na nei danga ko som na ko ta bang ta beng langa ke se ya hele self group he bank loan mu mong he chochan pura hen zanga aling ni chatan zalile som ko tila beratan he cha chen suma akila do alona akila do he krol group le sang som tu mese kita bang kilo do tan na he cha ga gera le ke on ka piu krol som na ko to bank loan krol group chu ga ga ma le krol som ni la nga ta bang chu direct nga thildang na ke mang helo na tolo ma jang helo thil cho na jang helo amo songa ke manding ma dar helo chu ga ga le phachom tho dham mang tin ka ge le tu tan ja ke tong do ma chuna ke pamin hoiten hilchin nan pin aban thu do ani chi be pai kitin tu ni chan gya chi na to na wai na ha sat na EPP na to bam tiang nan se be pai ki the de chidang achun to dang khan hi ga se tri le na MSRLM EPP to ham thi ne khat mi pin heading ka de khat ka ga se no min aji chu MSRLM ki le self group CMC se to min avet chip jin na he ji pum di lo hin MSRLM na to hi pi pen li ki ne na a khana chun
kyo hin thematic kativin e pawa cgm ke pon thematic adher badam benga chu section ti da department ti da kha hin na kha chu department kha chu ibcb ketin institution building and capacity building he ji team ho chu sta ba chum qualification chum background chum chi ki tampi ki kila kho ma hin ya chu am hon abol chu self help group khosanga che wa self help group asima wa mi pi ho chu mobilize abol wa group asima wa self asim no panel vlf asim kina wa SAG ho yo si kilo khom na khat achunga adan ni na pa khole wala asima wa vlf sim pa le ho yo si kilo khom na zan hin jang sentinel hola self group zani le som ngala ki kilo khomen mi sang wala kilo khomen cho chun adan thum na pa chu ki sim ki go hin SAG khat dan khat adan ne cho vlf village level federation khole wala adan thum na pa chu cluster level block khana chu self group yo chen ki gom khom nen ki thin he ji sim group khan hi omen training ball self sim ani na pa chu ke mo po na financial inclusion ke tin he je se rung ke sim ho federation ke sim ho chu kyo hen account hom pi dim bank account ne sa ding jele member ho yo se financial literacy pi dim sino payment dan thip sa ding chi sa ding bana ke bana hu do ding sum thoi ke bana hu do ding jele sum khol dan thip sa ding jele insurance mi o sin insurance ne sa ding pension ate ding phang pension ne sa ding jele bank loan hila te ding bank loan mo sa ding kiti financial inclusion jele ko bank loan ho ajong business correspondent mi hi zakhat le song ngalang ki ko yen he business correspondent ko ding mi o se cho bank a ngai lo wa a khomo na cho transaction ho bol theding thong ka bolo vet na ya cho he chu financial inclusion ke tiki ni mi o sen sule pa he thiam ding sule pa yang leong ne ding bank ong ne ding insurance ong ne ding tin athum na group chon ibe bol ke bam tele livelihood jong he section in khom ke farm non farm farm ti pha le wo chawa na gan chawa na a chawa na wa tot wa na sile loi wa na imayo si plus cultivation organic cultivation na ki hon ya chu msalam hi department yo se hob jin na ya chu self help group akisim do na pen chu hi cho yo si benefit la dinga ke si mahin wo chawa na ngamin kel chawa na me a chawa na ngamin wa tot wa na ngamin handloom and handicraft pon khon heta ta dukan bo heta ta mihim khat chun ama in chen do nga chi phema bol ding lo bola ke badeng ham ai lo male khuthim thil bola ke badeng ham dukana ke bol ham auto tol ding ham business a second hand zo ding ham da ni na phal po chu ki phal jing na he ji chu group chu livelihood group am kinen farm non farm ka tin aba ni group khat department khatam kinen he je department chi pham tele PRIC bio conversion ketin Kerala te to sumtam pilu nin na ke tong homen Kerala te government khu India denga PRIC bio conversion hoi pe ni chu ya chu amo ga ko na wa chu ka kilo khom na wa chu korotam pi ke sengen ale village institution oi su handing na ati apradan ho ho langa jong tenu pal house of pi chu exposure ke so le hen hide jang kan bol na wa chun tesi ho jong hi ati asit wanga chumin silhumal cha ilo mala puri on ne no mi achu ati asit chan gyang chu sumun ani ne ka boi pio chaga gan the ai lo mal mit soil by hoyong chu among chu group kha na sim kidding among chu fan ka pe ki no na gran ka pe ki no wa ki thu pe ding amo department na hearing la pi de ha wheelchair la pi ding ha mim khat chu achi ta ka chu sunla pai ngai che jing ke man cha na ngai cha jing hi a chu nu pi se ki boi pi hi pon te si ong ki boi pi in upa te si nu pi ai lo male chaga nei lo disable ho na chong chu hi chi group khachum ki ni ya chu mi min kho cha bona ka tong kha su ke na nu pi ong ki bolin nunga gol hang jong reduce ke ki tin tun jong gohatia gurgaon na chachang pura ke pana mi tampi cabin crew training chiamin hotel hospital tampi amin lamka yang chun mi janga wal am tan to na mo hi abang chun even foreigner na to na mo jong amin hi chu nunga gol ho jong class 8 apat chung lang ta 12 ta BA ta among chu akito na ding chu 6 months course 10 month course 12 months course thlasom la ni chan hi itia free ana amalanga ba ma cha set mlo wa ka bol ni chu nunga golang ke cover nu pi upayong ke cover
adi dia focus ki bol chu group ma wang chu nunga jaw thelo upa jaw thelo nupi bo huiding anla to thim khu thim thil bol na lang adang na ma chu pa yang the hi chi ho jo si hi mi khat indian do nga chu abon chike ya horticulture agriculture fishery forestry social welfare medical mo se ki cover jeng he na he ji chu livelihood mo se to kha ya cha he chi chu ka to pau chu comprehensive ta ka sentin tu chan ya to nan thu do pa chu na to na wa ha san na hi kyolang sai na lungki mum ta ti da na ha sa ka sa chu niomen khan hi staff il sa me staff hi sang le jathum ta bangin ato ding hi to hi jathum boin ka to wen ayi chu boi masang chana chun mi jagi jakol abe ding omin ai mo si chu cabin in approve ta en la advertise hi tala ta hi det na ya hi mi li alo le mi nga to ding chu mi khan ka to je wa hin ayi chu mi na thu chon help pha le la anu hwa teri wo staff ka sa mi to law te tiang hi thelo na ya hi adi dia field staff ho block level to district level ho ho alel thele yang ven state na ho ki phato mai mai nya chu mi zale som thum mi sang le thumin ato ding chu mi thuman to phala chen ha ding he sa he na he chu ka san naw la number 1 number 2 chu boina ko to central suman pi khu apha cha hi sum hung hlung ahin la state treasury an hopa le state treasury hopa ya chu manipur ti heso kevin igi phin masang se le emosi hung boisit masang a chu sum ki release lo ti tam pi menia hi thathum sunga muding jong kum khada mu lo thagup sunga muding jong kum ni chang lut pha le mi hena thase man jina azo sei da ki kilo ji amu jo ola cha mu thon ai wanga cha phat chana hi sum hi ak release lo ji a hi chi hi ki ho da nga stop la sam na to apha che che sei dung ya mi ko ma sum hi sagup la na ji na mu de hi kum khala chi na mu de hi ji training bol de hi ji bol hi ak sei yo si hi i jo ki sei lo gen sum chum lo phal azo ki so ro ji ta cho na hi chlai ta hi ti ni hi department la pa na ha san an ke he ale implementation ha san na chu nagala nga bai do min me lela nom pe ni na to na ela ha san na chu hu ke nyau the wa na group ani na pa chu federation ani na pa chu keloi khom na nga chu safe group chu nga he chu safe group nga ke di chu in som gu be lo le the lo chu na ai le in som group chu yo da nga chu khoni chang hon hi ta chu khothum chang hi ta chu he cho lo hin kai khom pa yang hi abang chen mo kho to hi le ke ho da ta nge ti pu na amo kho to ke do nga ke ho da ta nge ti pu hi a bui ji ne che khonieu hi na pa hi ke ho da nge ha sama ma jeng ale chan gya chu no ma awareness ang khonieu chu kha be ki bol khonieu kha be ki bol to to na ana to chu isi chu la tha khat ai banga chu khothuma thum be si sang chu kholina kha be si le ho da nga jang khai chu na hi ta bang khonieu hi na pa to aman le ke ho na to na hi ai ke su internet o mala ke su network hoya la ai chu local secretary local operating system kitin masang banga ju safe group he pe para ke se ma pe para ji du na register ji na jing hi pon na tablet lam chen mobile han ki enter wi eto amin aji pa min account number ama bank ama detail se ju ki enter hintin he je ju MIS upload na amin am taka chu ki thupi na ki bithelo chu bain he na ya chu paper a ki chai thelo ya chu MIS management information system tivin he ja khu all india manipura safe group ya no mam singana ya no mam tui bonga blog yam ti hi nang la kyang ki do ngai lo ka website na khoi ba na le user id ngai lo password ngai lo public domain na min na ya chu nagale na yang do ngai lo all india chu hi scheme no ya se mo si chu ami yong ke the ajiba minong ke the a kho minong ke the bo nam so ke hi chu na ding pa ho network ngai chu na internet ki su ngai chu mobile tham thim nu mi ngai chu hi jo yo si hi very challenging thil hoya hi ai wanga thil ha ta khan hi a hin hi chang hi ki holenga no pha na sta khat network khu khana chi chia le network na ki su lo i bol ban dai ta le mi som data enter ding chu mi ge na ke chai ta khanwa ke chai thema molo a mi format om lo wala chen a share group chu mi sam lo wala chen pan pina ki pi thei lo chu hi chi pa hi khyorenga ha san na tain ke he na kho hlom to chle lampi yong hi mi to na chu kho khana ki le ne nga kho khat ki le ne mo cha bang la gi dan ngai ching langa
tui bung la chilai la cho boi pon na hing lep la samulam lan la singa la ho ma kho boi tho na na to na chan yang le hi jing mong a chu awai cha chu agam la penam kit ding hin na amo ding ke bol hen he chu challenge a hin a boi hoin ka support a boi pen chu stop hlom to fan pha ta ke mulo pa wang chi wang boi ka sapen ki pau min MSR LM1 na boi na zo siu hoi tem hin chin nan bolen ipi zong le namma ding nei lo le mi bai chaw ding na tong ni hivin tu in thu do aban ni chi be kitin chilaya kai mudana department dan le NGO zong hin self help group hi asimu win na nong hwa to akiba lo na ipi mom epizinam ti le inzo injang ni sei tain self help group hi mun tina mi zo sin abor ta bongaw mi hin na nong hwa to ke hi na hin nan chin ki thei inja se bang chun self help sim ja hi NGO hi sa jo na miu si chun self help chu kyo se sim ding hi pon miu si chun nang le ken no sim the chu we are allowed na self help chu kyo department asim de bo lovin miu si chun sim the ding ain la kise phatna thu hilovin self group ke ho department asim tabanga specialized agency ya hi sim do ding hi tu changa hi ki ha bi ase lo kyo ji phala hi scheme pa he na Nagaland te yong NSRLM kitin Assam te yong SRLM kitin hi scheme no self ka sim wang he specialized mo mong ke hen adang ho ta ki hi na chu number 1 aga se hen ke nong self group hi ya kana to ma sanga chu NGO ne ha na ke tong aki he chele thasi meeting hi chu na charge hona bol ho enjoy lam pin bol ho hi thakhala khabe meeting so kya thap ta si meeting hi so ne pi ho chun aza da pen le agi kinil na pen chu ine ba so ta ba se from kizawa hapta se meeting ki bola apm thasi ki bola no hapta se meeting ki jo pon de tiu na hi chi negotiation pa ka ha bol jibin ya ke ho chu no le da thum lo hapta si a khabe meeting de hapta si a khabe saving de na amo chu thasi ana bol wa thakhala khabe saving hi chu ak ba ka se len sa be se ding hin a phat zo ja ki bol hen na ani na chung lam kai chu kilhe ding he ti bang wa chu amo dang kilhe ding he NGO hon dang kilhe ding he ta ai bang chu a system pa chu election na chi wala a kai no chu ti kai kai yang chu kum som he ta president no yang kum som lam kai he ta cho bhi tam zo nam jin na ki wa bang chu kum ni kal wa he ching the hen lang thim le ang le kum ni ka wa lam kai the lo by default as election ki bol the lo de rotation a khona ki la a tho hen chong chu khi na ni na hen a thom chana chin le NGO hol church hol dang na hon a bol ho he president alole chairman secretary ti ho ho lekha ji na chairman chu meeting se le chairperson hina la ji na secretary chun lekha yo se ji he jo NGO hona la ham pia da bola ko ke ho wang chu bookkeeper ki ka chum ka na AJG a leader chum tin bookkeeper chum ai chu leader chu aki khel jingai ala leader ki khel se le bookkeeper ki khel dingale lekha ji thelo no chu leader hi thelo ding china dana do ta chana kyo chen amola lekha thim dom pen chu training kapi wa book chu mi wa cha hi han lang mi mol kloi khom hyang lekha bu ake shu lo wa le thelo chana ake shu te de nga ya chu book gi par hi training ka bol wa khata ama bo se sen lekha bu ji ama chu lam ka hi lo lam ka chu jewa ta bang he aki hi na ale abana chu ki hi na chu NGO ho hin atam pin na bol hi amo ho age pana donor hon an piu pau amo project nga phachum na pa bo chu apiu tabangin am thimin na to hi ke ho hin enjoy se fan phabepi champura crore som na crore ko tabang agi pi wanga chu the same amount alwale ke hon ka pi pau hi khan le thum le li be hi department dang amodi ka bo piu chana social welfare ate yang nu pia dang achi pi phachum mam health NHM te ko mai pipla pi dam horticulture ko ne pila pi dam benga pila pi dam ti hi phachum na munjo sia department yo si chun khosung mi khan do nga tong su ke hi ya chu ama relevant pa chu kala pi so ke hi chu alam pia government NGO chun na bol lo chu amho project nga activities pa component pa bo che pi ya kyo wa hen imo se kon ka pi lo pu chu kyon ka mi hi ka si mo wa capacity ki building ka belwa asum pi ta bang pai ka pu do pi wa en la angai cha department yo se ka so he na hi je pa he ake ba lo na hin chela ake ba lo na khat chu NGO ho le church ho na tam pe na sim pa he staff in at to a imayo si staff in a bol jing he na ya chu ki hon wang hen staff ho hi
facilitator ka kitivin ami pui hoile ami kai hoi mai mai khaven atong ta pa wang ho keder kiti hena he new concept hen Andhra Pradesh langa pana kila hen asol ma so nai pon he keder concept pa hi NGO hola anam lo he mayo si chu staff in bolte te nga anagel he to hi kyong staff ka nei ai wanga mayo si bol pa chu staff sanga chu staff ho hen keder kati ho nu pil a ne kha le kha thim je class 10 hung pass ham 11 hung pass ham elo le class 9 channel sim ho hi thim na chum chum keder hi chi som ni lang ka ni ho chona le kha bulanga loi sumna pai langa loi wo cha yong chu keder la chu awa dan a thim khatam lo wa le chen staff se chen se lo ya chu wo cha wa dan mi hil thim long ka ni ho chu cha wa dan thim long ka ni nam dan chu le Facebook bol dan ka ni hi che ka ni ho chu staff lo chu keder he chu khosunga mi ki sim ya chu a scheme chu kum som lo phale scheme dang hung ki khial tang le a mi hem wang chu khosunga adam sunga a thi yang le khosunga ke buidan ding mi hem chu a thim chu a ki koi de na hele na mi pia ding chen service ki bol dang te he che ho concept pa he NGO na anom be se lo ti dana to a kyo hin staff sanga he keder pum tama tam lo chu ya chu atam zo hi keder na bol agent keder chu hil thema hijin bol di mala mo hai ta beta hijin chu community denga chu mi amo chu khwa cheng den a serve ma jong zau na am ho organization jong hi akhoti ya chu hijin keder chu na satana to hijin pa hi wang agi hin nan ke he na agi hi na sang tampi nam bi pite ding nan him chin tain to hin thu do aban ni chi le pai kitin chlai hi ha ba na kan do num chi le igam sung wa hi self help group tam ki yong min na alo thing be se bang mu ding kan he pon na ke he dana nang he dana ipca ni lo thing ji lo ham a hi lo le nang ho self help group ho hi adang a panga thilo ding ham ti hi na question hung kin in chi thu do nei nan don but ki thei diam self help group he manipur ka honga chu kidang ta kha chu still levels bankers committee a kho a ke tawjin thlathum la kha be chief secretary palam kai na khon study kana bola manipura ka nga study ka bola kidang ta kha chu self help group mi record na hin sang som ni le ni ram chu self help group sang som ni le ni wal manipura ama a khuti le bi bola se ngai ra ham ti che chona ai wanga chu feel vision ki chi amun tin ga me ka cha la chen a pe para ma ami ong chu ome a thinai po ama no ai wanga chu self group as a group ma chum talo na ti hi a biggest problem chu self group hi tam zo hi kumniu phal thi kumthum phal thi NGO project bolle kumthum project a chu pung je sa dio a kumni phal NGO te khosunga ke thalo phale self group chu o amo hung ta po a project ke chai ta self group ke chai ta tia umji chu na he ji self group hi pa thi tam le jengen he ji bi bola thi am de kan khor ke nai le number 1 na ka mu do kha chu lam kai ke su lo si na lam ka hi election system a anabol ji hin khanong hi kum khat chu an pu a chu kum nian pu a cha thano ma active na cha thano na cha ai wanga chu kumli kum nga kum kon po phat amau nan tho na khat na ai lo le mi na ki hi sa na khat ke lo koi na hi dio ham ke thu lo ai pi jam cha ke thu nei sa na ki sa na ai lo thasi na idea dang dalo hita banga hi lam kai leadership problem tam ta safe room hi example a chu asi ol ning safe room ki wanga chu amin chu asi ol ning safe room hi ai walam kai no chu kim boy bangla kim boy group ma leng no chu a pe para chu asi ol ning group ai banga kama lungela chu kim boy group kim boy bulo bale thelo te banga hi tam pilam kai tong ki tu talo ai lo lam kai no thaseta lam kai no hai ta le midang se hai ta tio yo si ya hi chia hi kon kan bol chu lam ka hi num tang da tang ki le eng di hi na koi ma da chu ki boss ta am nom ngai kum ni si le amon si chu bul ta chu sarai poya ama hi apa pen ama pun na hen ama nuang num apu de num na lai among pass ai ba kyo na hon dan hi na musa po ve ama chu amin ji the yang la kho po le kha bu ji ding mi am nai na ama chu member hi po po lam ka ne ta kan bol ta hi thil ki hian lin ta khat men na mi si chu lam kai the hi pha la chen group sunga chu ki za to na le thil chu adi ang chi ding hin hi che pa hi NGO adawla dang hona bol pa ki hi na khat hen ama nin le kha bu in za ka je banga chu mi chu ke ta jong lam kai chu ke ta jong le ale kha bu hi aji dana ki shu lo wa hi la ki mo na hung uma chele khota kha chu
department hay hanlang amu organization lo adang hon an veding phale mi cctv ki koya meeting a bol na vetia ki record lai lo ya chu ang ke se ding ben chu ale khabung ki vele re chu ale khabu chu ta san thia hum lo phale na amo yang chu kigin mo na hom the minong an ta san lo the ya he cha he tam pi thia jo le khabu ka shu ngai ka tewa bajarang ki molo a format mo mo chu ma ka hon ka si mo ba resource person ko go yo ba national resource person ho ja chu bajar case bo hom kaman lo chu mi wa cha khanin bailam pena class 5 simnun jong aji theding dia ka bol win ten na ya chu le khabu jong hi aji je ki khel lo ding le lam ka wang ki khel ding tyo hi kan bol hin chele hija jo share group chong chi lo ning khat chu lam ka yang ki khel ding le khabong ka su ding na chele share group chi bi bola thekin hamitia hin la a boi ta khat chu amhon slak khan munading sang som nga munading nga jo share group ki sim hi ala chen amu pha la chen objective pa agol pa chu althun ta ya chu anumal thi ta chu kumthuma de nga share group sima ka project kumthum he na tia kumthuma de nga share group sima chu amo jo kumthum chan bo amu pha de ya kumthum yo pha la thiong le chun khota pe le di thau hi chu na ya chu he je pa time ban om pa e dong jewin share group sim pa la sa khu de le ko sum nei ho hi ka group hi di chan chi de ham di pha la sum ka khop thei dam ti chu ka khop ti pha la lon pa lo wa sa nung sa lo nga khop pa ko na iti pala ka khop thei de ham iti pala se mi chang ka bol tham ti bin pa chen akin wi san na ke don bu ji chi pham chela vai cha na hin kho na da ha jo phal le se bu chu na nga ne kum sa gi sunga na da ha jo de ham kum ge sunga la la de ham kum som nga lu de ham kum sa gi ya tun wang se angai te poi a kham khamin sumna pai ka ne ta ve ka cha pa jong ka cha nu jong te an pala nga taw kho poi na ai la kum som sunga jong aji chu objective pa chu wa char gen thia ke bana kilian do na ri ya na lian do phala chu ngai ta lo chu hi ji chu ka se na wen hi chen hi che pa share ko athi ne ji pa hi pham te le hi che mu sao lo na pa hi kum thuma de nga ke si ma gel pa kum nia ke nga sim ga pa ya chef on thi ji na hi ji chu lam kai hon asta hoi mu sao sa ngai a ba na chu chef ru chu athi nge hi dam min apha chum ta poita agel phala chiri mo hang chu ain la safer group khachu nupi khat bang chu andhra pradesh study ke bolai bang chu kedang ta khachu case study ka bol chu nupi khan hi ain wa ja ka to hon tin le ale case study ka bol sima se khud do ka nahi in koi ma chai ne lung se lo zanga ka na ke pa nai ta ka ale an se ya china ja ken ka se chu ale amo ama ke ti to na ama tun nang na safer group hi ngajing tangam aji chu na chanu yong higher secondary kai ta ni chin na japa nang service kam amoda ni chin ka najipa nang auto to tan to na hotel lang hi nanga hi ta ni tiale nang chu awai cha talo ni tan sebu chu nga jing tangam na nanga the talo ham ka ti cha ale man hoi ya ka nga tham kam ken ka nga yo phala ka thi phala kamonu pang na lai the chu nga adinga kizola kizozo lo chu yo la ngai pang nga kizozo lo chu sebu mai agi hina ji pham tile e ho ama chun sebu ma pana mido ka hi ti a he ja chu angai lu dana a hin na nei pi dana cha chu ngadinga ki zol zol ho chu na je kami ta question ka bola ke study kha ka se chu chi mulo ja ka se ka hi mel thilo ai le anga num lo ni chu apha chum na he besen ki zol zol lo ale e ho langa chu sebu chu sang songa mu na ding lakhat mu ni nga ki sem he ya chu lakhat mu ta ya chu sang songa mu ta ya chu mu ding am ta pu ki to yong le mu ding am ta pu ti ge la chu mi hai ka ma ta chu tu a msrm ten ka bol pa wang he mu ding ki ho langa pana mu ding ho chu hinga aki mu ta he ji ba chu government grant cif ki to lakhala ki pi ho alo le sang som thum ki to grant hina chu na ki ho lang pana chu grant pi ring tam pim na chu he ji chu grant ake pana chu ain chen do lo chu hen sa chu na gambai cha ken tin grana ke pana sa lo tia ke pana in sung vai cha na khat bu lo len ki ju thili thiang halo hi ju ki he thim sa ta chu ki hon ka piu chu hi cha khat nang na ke saving ding hi abana atam zo ila de chu benga pana la de ki ti na he ju ngo ho loi le church hol pa bi na bol pa chu la sam na lin pen chu benga sum hu ikadi bo lo chu na mi mahazon ding le government employee ho in personal loan la na ding bo lo chana mi wa chan jong benga hi an he thim phan an phachom bi pal phadhiya safe group atam zo sang som ni le ni lang ana thina pa he
ka vet na ka ho na le sang som le ni la chu sang khadang theng lo chu beng lon lai adang ho chu DRDA ham NGO ham in asima sang som nga mu ja thingen chang chona to ki ho hin ichira na sever group sang som le sang ni lang ki nei ta a gale tul zia adang dang zia sever group athi som nga som jong le 1% jong 0 he lo chona ai le people tu jang ge thiram di le ki hon tui bong bang hi sever group hi zathum lang ta chu zathum la chu ki ho ke bana phachum na mu hi zani ham bo na la chu zahat khun kum khat wal hita ki wa ke bana ki chang mu lo chu je bai mena bana inja ka se banga fan bui ji a chana ki hon ka long thim si da ka pi lo wang lo chu sever group zani zathum la chu zani ta bang hin phachum na amu wanga chu zakhan hin mu na lo chu amu na lo hong chu itida na thilo ham ti le thil chu ki ha thim sa beng lon wang mu chu oh department na ka ki muna hang le beng lon be cha mobile ge tang district ne cha ke ya krol gup lang ke la do thya le chan na krol gup lang nu pi te poke na jo krol gup bang lut pa cho apha cho me he chun NGO ten ana focus lo pao pa cho beng to killing sa ding pa ana ge lo pao cho chi bol helin pen ka ge len ini siempa serve siempa chu ABI dong a hin thiring chu poi mo ya na a ki depend pen ding a chu chi lo ni lo serve a thi ding a le chen ai chu amo i khat taka chu amo su amo a bai chana wa len do taka chu hin je ngai chi ngai chu chu thil the lo a project chu mi time baum ya to chu save beng wang hi ai te am ni chu na lisi ki cha jang ga chu beng chum dia hi chu beng ta chun a killing a he le to ai ki ho ngai cha lo tam pin khabe a killing do ka se chu ani ve na song gila banga ho thumve lon lam ta chu thumve chan lak som wal lo om ta chu a mo lo chu ki ho chun abul pana chu lak khala ke a kana ke thu pi ho ya a mo lak som lang alun pa ho ki ho ji lo pu chu a mo pa he chi pa he share gum hi thi hi hen itia hele lam ka hel jing jing nga ya lekha bu ke su nga ya e ho department se sa ka ngai the hi po department yo se phachum la ding hi chule a khota khat beng to killing anga ya beng to killing lo group bang cho hing shot lo ding he ai jo government ya bene ki thopi dong ha be ni be ka ba ki thopi thelo cho beng wang cha liminum lo cho tu kumana sa chai le khoben la ke dia khoben sai pa le khoben ke beng chu mi dam sunga lon la chan ya chu mi mong ke pa hen tin beng to killing zo lo group bang na atam zo chi chi te hi ji ya hi ki hon ka focus chu beng ho to ka focus pa betang MOU yang kini ya, SBI te tong MOU kini, PNB te tong kini, CBI te tong kini, Canara Bank te tong kini, bank alien zo si even MRB tong MOU kini zo. MOU ki kai ho zo si ki lam kai na aki draft aki de ho yo si zo ken ka bol ji ya. Ya zo MOU ki kaya bank ho anta sana, bank ho jong in loan an pi over, ki hon ka pi sang bon hi bank loan amu tam ta ya zo. Oh alambi ke heta tu nong ka chile chun tui bonga khon ka chile chun salbang ka chile chun masanga chu nupi muding be se me ta beng khon na ge subsidy lutam check na ding ham ai lo la PM ke san lutam check to hi chile chun khabe be le khon beng ho ti le nupi me to he ju save group nupi chu loan la ding loan sading na insurance bolding tiongen chang ta chu he ji ya he mui wa save group ma chu henge lungki to lo ja Sever group mi sang som bal ke ne ya sang som la chun som nga som gu chu athim nan te adi din ga le tol je ai la ma sang banga kinep ta lo zia kilung tu ta lo zia lam kainu di ta lo zia mo thi thi ti wang na pathinu se na ta lo he ki pao min na tuin to to aban ni chi be pai kitin chalaya kin kan do mum chu mi vai cha kan in nang ho chi self help group ai una avai cha na hi adar zo mong na dem ti nan don pup ki thei dem it's very challenging hen na self help group ma chu za wa hele I vai cha na ho in ho ki dal ha jo na ki dal ha jo ding hi confident ta ka se na mi bol banga akise banga na to wa hele kami ta ka gamu Andhra Pradesh ga ma ka gamu chu amo ko 90% women illiterate he jo na kidang ta kha chu Andhra Pradesh ga ma ka gamu kha chu self help group lak waluma self help group ka ake chonzo se alekha buji ho aji pateo acha pateo le le chu nume ni bola na ji lo ham kutila nume ji the dam poiti chu kidang ta i ho go ma hin ku ki women hin ta ta charge ta
iho pathilu se na education langa literacy langa kisang mong chona andra ale amho kama chu lakpati khuza tam theya nupi khudonu chu lakpati hung lian do theya na ajipa daily wage labor lakpati hung lian do theya ipisian share group jala hiya le chon amho bol banga cha ke bola hele ipiti so cha da dam ti chu ya chu amho bol hoyo si chu to msrm ha sa le kiju hiya ya chu share group ma pana mi vaijarang so dana cha number 1 chu point number 1 kapi nom chu mihim ki ji hi confident ke phun ngamna mila thu se ngamna ki adi hijula ibiwala nang na kilaw ti ngamna na self confidence em lawala tin hithelo chu min manipulate a bol jing ke jing theya a chaninga lom jong aki pi lawang le ase ngam lawala chen hoya pa vaijarang pana su do the tham ya je msa lam ten zaniyo chun case study cái thứ gì mà sang chun ken case study ne se sa de he ain kho thu sim kitil kho na thu sim se dinga min sol de min len de ka tila am blog insar span sar hanno nervous be sen mi sang wal hung hi phana chen mi pila ga dine chun nom ta lo to na a request one chiwang he ken se ra tang ka de ten ipiti de hamta a se nga ye a khu kang ke la ke ting ta na mi sang khat wal ma sanga sei the dinga a pha chum na chu a sei chu khabe sei pu pol a ban chi dinga tai na ka sei sa chu ya chu mi em khat chu nervousness ki te pa he sdo pa ko ma jong video pa ko ma jong dc pa ko ma jong ngam pil pila thu sei the ma sang sei wa chu na a bai cha na chu clear na ha sa chu ya chu chi chu confidence pa cha ka bol ya chu share ki ti music lam kai the dinga he music nil the ding te ka bol na wa chu na confidence ma sa pe na ngai ka sa chu ani la vai cha gan thi na hung do na ka dei chu department hi ja no ma department hoyo si phat chum noi rights and entitlements hoi la ngai ka thi chu na fishery te se chen vai cha na ya su asim phat jo dam na ai lo ma le horticulture agriculture ai lo ma le social welfare abol hoyo se chen mi bi phat chum na ai la ama ma se chen ya chu ms salam ten pric bio convergence ka ti pau ho phailanga hotline pcm pradan hotline pcm kateo ipi khanan bol do hetawam abang chon kepa awal jenga ms salam hung ji chun department masanga anathi ailawale dormana nom ana chatlo lo hong chu nupi ho ko ma ke sei pia hijita bangina deval h department nam hijita bangina deval h department nam hijita department je lai office am hijita tai lampi kan sei pia wala they start knocking the door na akoran kiwa an hichi miem kha ju vai chat na nga chu langwa piti chu het ngai chu injung fu ne nga chu na langwa pi department ong het ngai wo cha no pg department ong het ngai an kam chi pi ong het ngai he jo yo si chu convergence a ikai lut pi ding hi ti ka bol pi chu na ama confident ma sading phachum na yo si government apart from shila de abana chu athum na chu financial literacy shumle pai man na het ngai chu ya chu pi ho shumle pai man na ge jiwa financial literacy ke jiwa ske hen mo cho he ben shum bat mo la he ben financial literacy gamwa poi mo ma ma yung chu beng jong na ki cha da he ta pathino se na beng ho ban hin khavela hungling kitel le jiwa nu pi se ho ho na chi ji pa na ya chu ma cha chu beng khu nu pi wa cha gen thion amo da ge lo chu na amo da chu out of reach ga jang chu to hi beng jo sia khu ki hon se nu pi ha ka ko chu ane vele chen tui bonga chi tang chila chi tang chen kon jing a yang nong office ta kina cha chen kon jing a nu pi ha ko chu share group nu pi a chi pha le share group hoyo chi chong pha le he ji nu pi nu khu share member hi lo le thi lo chu member heading ki hon tolo ka pe chu na tolo ka pe wa ke ma ten training ka pi a tolo ka pi wa a mo loi si si khu mi pi supply chu beng ho dang pha mi pi rang pha ya chu financial literacy akipi elwale mim chu hi thema mon chu wo cha ya ba tang financial literacy ne lo le thelo chu na ya chu financial literacy ka pi ji wa mim khat chu confident ding phachuno se tam pi kila ding sune pai man na nang chem ding hi abana chu namo ke ve se the accident ki to the ki se aji pa hung thian lang ajinu aji pa chu carpentry hi daily basis bol digital out to le aji pa hung thian lang ma sanga awai chana sanga chu pura liang hari chu na he jo ya insurance ka bai pi chu egamo wa insurance very important na ya chu miyo si hi insurance a jaw ding hi katiwa insurance a jaw lo chu loan lang le loan la ding apply sa lo hi jang ge ka se ta chu
ya aje chu loan ala tai benga amanu chu damonong tai ale alon chu kona sa na bank tele ngai dam pontin ya chu bank loan le kha insurance le ngai ka jiwana insurance tampi ki bol chu athina ke papi na man he pon amyong chu se ngai pontin te kala manga za koite hing janga khaleni ahung thi je achu aman anasian chu zaji hambo anasian premium chu kum khana alang thi achu aji pa ham ajinu ham athiro pen men anomini pension lakni amwa lakni ki pambe sa na ho zalen kajinu thiding jong le gal along man lakni kamowe tiom jona hi achu wai cha gen thi hin khu a len do na nga chu iki su khata thinama tu khata le ima de lo na nga chu ki thodo na khat nga ki chu na hidang ka bol kan chu ya chu abana ka bol kan chu pham tile sumpi ne nga chu dukan bol ko tang auto ko tang i pi wo cha wa ko tang wo cha chu ni na wa sanga chu somna wa le to de het sa dukan ang chu lakhan man thil na ko sanga chu laknga man thil na ko ya le ka ta ma thanum de het sa ya chu sumpi ne nga ya chu kyon ka pe pa revolving fund pa le community investment fund ai ki dai lo chu na a ki dai lo ya chu bank ho than kala wa ke pam ta chu lakhala ke la wa sa chai wa lak thum la sa chai wa lak gu la phabe pim ta chu ale gom la chun lak so wal ta chu lak som wal chu mi som chun ani khana la chun hum pha chum pha la na kyo la nga lak ni to chun ga le lak som lak ni ho chu hum pha chum pha chu to hi lak gu chu sa chai wa le a hlom pe na lak som mu ki du chu hi jo mo yo si hi ki ho department na nu ya ho hi kum khana athoi chiang sa gi ba chu thakana he lo kum khana na ya chu hi ji sumpi nei phan le kyon ka ba chu ese server mai akum khat wang ha sante kumni ha sante kum thum chan ge ya server go ma kum thum chan ge ya ajaw ho wang chu mi ko ma sum thoi po pa 5% 7% 8% hoi asa do ngai ka chu sum thoi po ki chu burden la sa la pe ni chen ta chu ke pa am ta athu simi ga se sa le nangen hap tu hap tang yang lang chu sai hen jang khu tolin hoa ki china chu nang nahin hoa ki pa thu pi na phat chum nam cheo tila as ka ki pa mong nge se ma ka jaw je in ba ki 5% kana po pa ka sa chai ta ji se chang chu pha chu na ya chu se ma ka jaw jen ka ba ki ka sa chai ta se ka jaw jen ka ki jen ta se ma ka jaw jen ka chanu tu sang pe ka pe ta hi cho yo si chu ama chu insurance sang jaw aji pa insurance sang jaw hen summan dan thi mu hen confidence hen phachun lam pi ne hen sumpi ne hen abana chu ji se sa ki lo ri chu abana chu sumpi ne ba nan to ta je ba chu ana to dukan bol ta o cha ba ta family bol heta ta hi jo si ji nga jong chu ki hon ka bol pi chu forward and backward linkage ka ti wa bo chawa ding si sin adi ta chu bo chai ba chu ki khang tu jeng hilo a bo no jong chu a chila na ri chan yang chu hil them ngai na a bo jang chu a ba ling da dong hil ki ngai ana di na hil ki nga ano ne ne hil ki ngai a kho ta pya hi le mu chi khat bol low ball khalang chu zo ding khu thiam thil bol hong chun phailanga khu Amazon ki tho big basket ho to khon link kan ewa online anang thil ki zo pi chu department na ya chu awa ding nang sim pi ding amu chi ong la pi ding a zo ding pha jong le bal kha zo pi na la ding hi ja chu ki chiang chu i bol pi ki le wa le awai cha na ji pi ti hung lian do na hi jo yo si hi chun nu pi khat chun confidence ne ya department yo che phachom yo se amu the ya sumpi ne ya summan dan a thema a ke ba jan ke sim tu pia a zo ne dong ke sim tu pia yam ta insurance ong ani ki na la ya la chen ipiti dana chu vai cha ni ko ki da la da dam na ki da la the hi ti chu ai ba chu it's not about 2 years 3 years na kum sa gi be bang lu ni alhom pe na ka se na kum sa gi kum nga nong ki do hi ba ta kum thum ki do ta ai bang e ho chun kum khana haw loi ding kum nia haw loi ding kum thoma ni de la chu the lo de chu hi chi ho yo chu mi i vai cha da na chu ana sa ai ti di ha in chung ha sa da na chu i pui pa khang ba na house hung vai cha to be tam ta hi ji wa chu hi chi ki le da nga ma ke ma chu kum sa gi be bang lu de ka ti ke ho din na chu anung he zingin mi tampi in pachom na anei ding in jang ka ta singin ha ban le nang in jang kum sigi ai lo le future planning ai khan to tu tam ho nam mi pi te ki ba na ding ai lo le nam mi pi te ni ho na ding vai cha na pa na ipiti so cha ding ham ti ho zo si na lung thim ai lo le na ta sa na to ta bong in na nei sun sun in nam mi pi te hil chin na nan bolin ki pa pi nom he zingin tu hin
kedo achai na lang anim thung ta tin achai na dinga mi pi message ai lo le mi pi ko ma seinum na nei le nin sei pi diam ti hi ke last question hi tai tu nya dinga ke pa me player si jira group sagi ko ma thu ka sei no men group khana chen house ko ma repeal ka bol no mena house a khongai lo umponte ain la house a kho mi POC sponsor bol zo wa umponte chonga ke chena akho tele house a chon MSRLM na to pa hi chi livelihood department na to pa hi support na hele ama sum siki chang jaw lovin mi tam pita engine asim no the the bang hi ka proof no na ya jo house ho khan khani akise ya ile avel vela chi ngai ho ho kilisa na thu lo ki chi jo lo he ho ya no ma staff so mun nga staff khat bo uma hi jo jo ho yo so vela ki chun jo lo so na hi ja hi house khan khanin serious ta la lo wa khua tu chang ga serve ka sim na lo hi wang si ka san ya jo house ko ma ka pil ka bo no ma so no sum si ki chang siang lo wa khosunga sum la pai nin na ding le mi intention na ma so MSRLM tabai om boy NRES ho khu mi usin bol the hi NRES a bol wa NRES a phapoi ka ti poi apana phai sum no ta ma nala ga su thinga lampi ga sia chu inchen vai cha sim phane wa ngai poi ting pana sei ding na hi ju yu club ng bol the hi social wa nga nu pi te ng bol the khang la te ng bol the ela in chen wo no wa do a dukan wa do a malaysia mai khado do wang hi department na kyon ka bol hin na hi ji house on gel the han lang le hung loi bang si mo te ati deu hin kas amin khomin wang se pong ka te house ani da thum ke ngya ta ga chia tu chan gya hi phata ki bol do lo men cho wang hi idi ti ra phamo ka san na ho ya cha house on na sata amo bol di khatjam lo he a bol de sin chu staff ho chu encourage bol wa ei MSRM teong de khosonga tul ha ke ho de he awareness hong bol de he anop no bi dong ta ta question na we will clarify na ya jo khosung mi pi chu se ma yaw de phachom nam de tia he phatai support mang ka de ya ani nan ho bung ho ya ke se wanga chu mem cho vai chat bi sia khosung cho vai chat bi se le na aso ma kha jang su la sam de sa ke vai pona chu bo yeng chu le sina chang la ya chu ho bu chu ho in chu afu na ding le na sa ta chu mi chu gu cha la cha bol na chu in chen chu nup dong nga ya chu ho bung lam kai how so church leader hong he thim han lang na he cho ta bang ho hi phatan support la ka no men ho khala ni aminong ka sei no pon VLF ko ma training nga cha le in khala na bol itra na sele school hall nei lo wang bol thilang gatel hobung na ka na phal poi na I concept pa hi dhadi nai lo cho ka ke se phana to ka se poi ka tham ho jing ho junama ko ma cha training ke phal lo hi na BRT ka ne ho ki se cho nang man training ana che pha le thin hin kho manglo wa mil a beri che pa man training ana chi a khe nge nge complain nge me out ne ka ti chu na mi za the ya hi ding he ki ti chu ya chu kin wang chun honestly ka se chu MSRLM in training ki bi chu ho in sung jing ang bol hengin chang he ka ti chu I jo le ke se lo wa a thing lo la ki bol lo wa na ho in sung nom lo mang ka ti pu sene school hall ke san ge man ding a gi al thelo ho bung lam ka kalung dong chu hi chong hi chong la ken ka se chong KBC ke po EC ke po ania approach ka bol chu pastor ho jo si khat orientation bol ti ga ya ke se wangen khosung che economy a khan to nga ya he jon pastor yo sing gong ho mel lang program si mi mel lang MSRLM in ipiki bola iti dana chu ho bung mi pi chu in chen ma cha ke banak so ram ki ti ai chu hola chu min hausa sang jong adang nang sa jong pastor pa chu bin ata chan je chu ya jo pastor si chi ki he thim sa han lang hile na phala chen na to hung chal nga ka ti ya chu approach ka bolen tu chang ge bang materials nai pon EBC ta koi ta amon a pastor si an kom khong wa original ki pi abana hita ta chal ding wang chu ke bang expect I'm welcome na I welcome them na ya chu amon he thim ngai ka ti line department ho dong he amo isin mo na le inoisin na wang he poi aina mem ki ti hin iji icha ding si se le e ma ding se na tong khat amin zal nam level ngai lo na tong khat amin ken wang tu lai galai to simla pai ha sa lai to e ma comfort level pa ai pa na hung leng do tin koi line department yang le na
sum tolop muna ding le attendance hinna ding le ji cha ba ding se sha na tong tam zo nga he ti bin zal nam ngai lu na zalin extra work in bol lew han iga mu hite bang lo mai department chawai lo de ka ti ya chu department hon zong khal khat gi thu kho mo ba na ms salam hi the mother of all department bang so department usi ki so kha so aga so kha ya chu department lo sa ko beneficiary so ke na horticulture ten nong itabang mi pi dam scheme ani so ke cho hit scheme aneya beneficiary pi ding alom hoyo se the right person adi ta pa chu api kha awa hile adi pa ne man yang wang pha aga mi yang wang phat pi mi yang wang phat pi cho hit right person sen kha ne nga wang hi kisi phana thu lewin kyo department tabanga grassroots level la top bottom level la mi to ki thu khomi umnai le wa hit na khoyo se kilu na avai cha pen to ki ho a hi ji chun ya chu hi ji da bang scheme min pon khon na pi ding mi min tailoring pi ding min ngano pi ding min wono subsidy min adi ta pa apoi mo ta avai cha pen pi ding kono me tele daranga msra min ko le cha chu MSR mean hichi khuwa chu hi mi ja kak de vet yale MSR transparency ta chu VLF te ko ma ke pin tin ken ka ni lo chu ka DMM pan ni lo chu kedar ke ni chu VLF ke ni chu VLF ko ma ka sen chu no khuwa mi ya ni bo no de mom a di ta pa awa ngel ngel ding pa hinna ke wa na ni ding pa chu I bol kha ta ka wa hi department no a volume lo chu na na chu department ho jo sinong chiwang hi gel kho han lang right person right beneficiary na theding awang chen amwa da nga chu tho sen na nga ya ha sa sa wa hoya chu mi chom chu hoya ka ki hol lo da mo hoya ya ka chi da mo ko yang kelo ati wa le mo se problem ki ho ko mam chla hoyo sha mi ki nei chla na blog yo sha ki chla ya je me sam den pros ba le mi zakhala thuma le sa ha ka pi the du chu ke wa chen na ya chu department ha tong ki tho khom ta ka chi na me beng ho ko ma request ka bo nom ki ne tu chan gya beng ho pan na appreciate ka bolin ain la war ka sa khat chu igamo ba hi tu hi beng ho nong a he thim de ta wa cooperative te wa abana ka de be chu CBRM ki ti community based repayment mechanism ki ti andhra pradesh pa na ke la do phaya jon SLBC ang ka jabe meeting ka jabe DCC meeting in Fal East ana ki ha bola ta jon in Fal East DCC meeting ki bole DC pa to SP pa holoin police team sim ding loan recovery ding ativ chu loan sa kiti hi be mine pa ki cha ja loan sa kiti hi thile the be sala pe chu police pan e man khan te ta koi ma chan loan mo sa lo ri chu na DC pa ki cha na ja koi ma chan loan mo sa lo ri chu na akiwa ana pa chu pha ta abo cha cha thi lo wa adukan ji ya asa de ya chile amu sa wa he ji lak khat kala he ka sa po po ba lak ni ka moding lak ni he ka sa po po ba lak thum ka moding ti pa concept pa he jin pha le min asa chu aban mu beding de na jala min sa chu en la lak khat mu na ringa chu sang som ni ki ka pia sang som thung ki pia lak sang som sa ki pia la chun lung thai bulo pum puma la ala chun asa nom lo de chu na he cho ta bang hi pathilong sin in al abetan MSRM ahin sumsi ki chang ki sanji lo MSRM cross gup kala wa chu pathilo pin ring sela cross gup le lak sama kala chu sumsi ki chang ki sang lo chu meng manager ho step go ko ma chu sarka ke pa be seven be me pa che thei tu ka choi pi be okay thei tu ki pa me age pathila chu phaila nga chu ke pa be se wa be mene ho lo da mu ya ki pa be se wa sa kha sa ni hin pi om chu na ken sum kiti ma mo na pi lo du thei tu ne choi wa ki pa ba la ki pa na ki pa la che bai bo tang na sa de 100% sa de na ki dia je ke se hin ya chu gele chen pathin lo pin ring in se la MSR le ma hung ma sanga chu manipur ki ti hi loan salo gam chu loan salo gam UBI te di chu 100% NPN hi chu ki ho portal ken kasim thu lo MIS am chu ale gele chen beng loan ki di chu mi wai cha nga chu out of risk da bang hi yung chu na mi wai cha subsidy ma le bo a subsidy pa bo chu kham bo cha pi di beng loan ki di mi gele chu ale to ai kro za khale som nga lang ki lo ro safe group sang som langin loan ala ale amila ki banga a khula ki banga ale tam do ite na sa tam
hi ji CBRM beng ho ji chu na ya chu mi na he thin pana cha ta chu ale ki pam da chu ma sanga chu manipur chu india denga state hi lai top lang chu NPA ti phale non performing asset na he ja sang pe lang chu tu zan hinge nge la chu tu nya khoding nya chu zan hinge nge la chu national portal ha ka bet chu NPA ka bet chu manipur ai 1.51 chu national all india 2.3 lang chu national level sanga NPL hlom na chu na pachin ka thangwa chu ke mo pu na yong hiya FI ya chu amin setting pian chu kyong ka hiya ale national level sang nga nim NPA chu manipur chu ale mi barma te yong ki pulu na manipur ang chang lo pi chna manipur ma ke chna ma sanga beng lo sa yo si chun manipur mi ma ya ale to manipur tian krol za khat ba kle do aga sa thele chen a concept ba za clear pha le ba mi na sanom nai beng lo mi ale nupi khat chen khat benia chu as ka ki pa mong emisala ma ke na le lon ka ki chata pol masanga chu lon ki ti mong chu allergic ka chin lon ki ti mong ke tun ma sang som ma chen ka te pol sang som ni sang thang ton lon lang ho ka sta pol ti na ya chu beng ho ko ma ka se nom chu no set ta en lakha la ke na pi ba tam sahiben lakthum na pi ba tam sahiben RBI in 6 time corpus 8 time corpus di bale pg ngin na hi ka sei nom cha ye chu mi so ma nga la khala ke je pi ya no mi so ma nga lak thum chu ya no na sang som thum bo chula ya chu beng ho hin na sa ta he api do ka de jin chele beng hon ko ma request ka bol nom chu CBRM ki ti ko aher khil khano kham chu e ho pran sa lon mi o sin sa so ke pha sa so ke lon salom lo meeting bol po te chu mi lon salo hum pha le meeting na bola chu asalo ho jung num lo de ta chu ko ju mi pho ngai ding le ko ju ki so sal nga chi de asa lo om lo ne nga che meeting bol din ki ti ya na ya chu khat le khat be meeting bol vin community hot meeting bol vin ki ti pa he nong se tan beng ho yo sen gel kho na ju te la mo chen asalo hum ma ong ki su lo pha le meeting bol ti chu chi chu asalo hum lo ne nga che meeting bol vin ki ti ya chi he the lo na chi ka se na NGO player ho yo si ko ma request ka bon ma chu NGO na si mong safe gum kyo department na se self group he ami ki banga he mi vai cha chi chi ye chun am hon asim pa kyo na sim pa pha chum nai ke la khom han lang na nu pi kha chu munya ja sang chu mun khan ki khom han lang hoi chila chi ki ho to ding ma hoi la chi sim to ding ma na ya chu ki thu kho ma lian do khom di ka di le jeng self group mo ko ma agup na ka se no tu to self group lam kai federation lam kai self ko ma ka se chu rules hom ni le ni ne ho pansa chu cha nga ni ho ko staff hung le hung hi le na ke ho chi dang chi hi lang am ho dang ka sim e ho dang a hello staff ho dang ka sim le mo dang ka sim chin mi hung le hung hi le bang azui dio ka de na he chi azui po po wala kum sa gi sung kum som sung awang ain ko wang ki her te ding he iya ke se bang a training ya ki pa ma rules wi lo ho bang chu lam ka ke le ri he ta lam ka ne ke le ding ta ke le lo le ka bu ji kha bu ne ji de ta num num ban ji a na ho sung ti lo ba mun dang na pi do lo he ta mo sung ti lo ba mun dang a pi do ba am dan cha lon ki sa ding na no he ta na sa de ta ke sa a rule ai lo wa la bang chu ha sa he na rule bang he azui te de na ka se ne me chele Allah sa tu chan ya self go zao nai lo lut nai lo khu blog ho he kalung kham pi pen he to lai ta he ibe wala kalung kham ham ti la official order bang pun en la to NRLM 1.0 NRLM phase kan ki cha he ta to phase 2 hi to ki ho lai ta hin ki che phase 2 a hi na se ta video conference wa ki se jing khat written a chung na lo khat wang hi pham ti la tu lai ta ka boi pi mol noam swang do than lon wangai rens lu di chu blog dang si klu ta chana mol noam swang do than lon wangai rens ki lu lo chu Hove March 3rd 2026 san ya kilo lo ho kilo lo ta chu gele chen po nam jona ale delete ko ma ka se ai po manipura blog som le blog gelang akilu na lo me chibang chu thelo ri akitele sorry we cannot wait manipur ti chana manipur de chana hone ke nga the po mente all india chu sever sim dim lo cho mizoram de jong nagaland de jong sever group sima he boi ta lo cho khoyo se lu chau ta cho aboi pi hui adan thum na pa class tale adan ina panglo adan thumna pa bopi chuna to molnu ma molnom blog akilu na lo thanlo na kilu na lo wangai ren sa kilu na lo swang do kilu na lo ho pitreta Hove 31st March 2026 sa chu servo sim ta lo ding he an jiru cho NRM 2.0 a kho an boling khu
share group sim phar ke chai tan to ai VLF to CLF sim no tai share go thasim ta lo di VLF to CLF ake sim sa ai gop khom ding su di ding an ti cho min district federation da cho langa ho block federation da cho e wai share ko ma kilu na lo khom na lai cho ale a kilu na lo si si cho lu ta lo den ta le chen block li ho ko alo le hengli man kulu pan pan la hengli ma in khuja ko samlo la in khuja ko ja lo do ta cho a ja lo wa le ipidi ke don de na gan thi le le share ko ma ja lo ke don lo ta cho hi chi kapu na pen ta na hi ja hi bi ke bola ka di men pa pu zo ko mi pom tho ta mi fel ta ke ni ke su to na pem bolam enjoy ho pi the ko ho pi hona wa ke mo bai hu o bai ku nga December ma sai lu de sta bang so be lo de ta cho to de ki hol be ti nei bo zo thang na ngồi thu bu ta bằng bao nhiêu, tôi đến cái hội về, cái lò là bùng lửa đâu đó ngã, ai bằng mồm nó mà sao cái chân bị lửa đâu chứ, song đòn bị lửa đâu chứ, start en bị lửa đâu, ai bằng cái lửa lửa thế lửa chứ, hồi về Mars mà sang nó lửa lửa vào, sẽ có nó sim lửa vào lệ, phát trong này cho nó muốn lửa vào lệ, mi bị ngã, bốn năm bé sen tin này, tôi en giao họ ta kêu hana, lửa tê tê, start bùng hi giống lệ, IPM khát lửa lửa đi cái tiền hiện na. cái gì mi hậu sở có mà cái gì nôm xe ru mà giàu nó liệu họ có mà cái gì nôm mà chứ à giàu lo mà chứ hồ về mars na mà chứ cái họ ngân tiền chỉ phải là cái khát ta chứ min federation bộ bồi bịt ta chứ sang lang bộ bịt ta chứ chỉ phải cái gì nôm min anh ngay chỗ gì đừng à nông xe tên cooperation piu thế na cái tổ này ra cái gì phải này bồi chỉ là enjoy cái gì mà bằng in hi chi ilo mu na se ding le ji cha ding ai ge la le to ka se yo se je bol khat cham lo chu than lo ni lu lu bai pi kho ong mol no lu lu bai pi kho ong na ka lo la kem lo ding ha ai banga mi pi ding i ge la za le nam ding ge la gam le nam ding ge pha na le kim the ji lo chu he cho ai no no ti sin no ten ke pam le jeng in hi chi ti sin wa nga ke pa na kyo ka na chi nai lo ho ka na pha lo nai lo ho a thu hi ana za wa ana welcome wa ana nga le lo wa e ga chi di hi ka ken da yang he na ka ke pa be se pau me sa ti sine wo segil khop na I hung ki holim naw che hi le vai cha na ko na so chat na ding MSR LM na to ho ti topic mong cha I hung ki holim naw hi chan chu hi tan din tun kho ti sine wo segil khop na ve zo sen jang na phat chom pi diu ka ta sanin a belin na chung che wa ki pa thu ka hin se